Danas ću da vam predstavim solarni panel od 21 W, 9 V i 5 V daje. To je panel koji se savija i koji ima USB i ima izlaz tu na jedan konektor. Pa da vam predstavim panel i da vidite kako sija lampica dok svetlost upija ovaj solarni sistem. Kamerama priđite. Ovako, samo izađete na sunce, postavite panel i kad se uključi crvena LED lampica, znači da upija svetlost i proizvodi struju. Ima još jedan džep ovde, tako da možete staviti mobilni telefon unutra. Trenutno ću da vam pokažem kako se puni mobilni telefon. Novije generacije. Znači brzi punjač, 9 V, 2 A. Samsung. Ima znak za punjenje. Čuli ste kako se telefon čuje kad se puni. Tako da uživat ćete u tome. Na ostale stvari ima ovako od dodataka, ima kabel za punjenje akumulatora i priključke neke za laptopove, tako dalje, kutija naravno. Pokazat ću vam još toga u ovom klipu, gledajte sad. Ovaj ovdje uređaj je iDialog 80 UPS. On pretvara iz akumulatora iz 12 V, pretvara struju na 220. Njega smo napravili tako što ima ovdje prekidač i ulaze. Ova dva ulaza su za solarni panel i crni kao solarni panel, u stvari ovdje je zeleni i crveni plus. Tu ga napajamo sa solarnim panelom. Priključit ću kabel koji sam napravio. Jako je važno da se ne pomešaju. I udžekam ga ovdje. I on se sad trenutno puni. Jačinu struje od 2 A. Rekao sam 21 W je snaga. Sad ću da vam prikažem kako funkcioniše ovaj ovdje uređaj. Trenutno je napunjen do kraja. Znači rađekam ovaj kabel. Priključim neki potrošač kao što je, evo možete vidite ovu, kako se zove, šafilicu na 12 V. Ću vam prikazati sada. Trenutno ne radi joj baterija, onda smo je napravili da radi preko kabla. Znači sad ne radi. Ali kad je prikačimo na ovaj UPS, koji je fantastičan, on proizvodi i daje nam i 12 V i 220 V. Pokazat ću vam u sljedećem klipu kako proizvodi 220. Na njega možete priključiti lemilicu, pištolj za plastiku. On ima snagu 480 W. Unutra mu je akumulator od 12 Ah.
Ovdje se pritisne prekidač. Crveno na crveno, crno na crno. Krene ventilator da radi. I šrafilicu možemo sad da koristimo. Kabel je 10 metara, tako da možemo da radimo i na prvom i drugom spratu bez problema sa šrafilicom. I to bi bilo za današnje snimanje. Hvala vam, gledajte, prijavite se na naš kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite i želim vam prijatan dan.